Hari byinshi utamenye ku buzima bwa Lamine Yamal umaze kuba icyamamare ukinira ikipe y'igihugu ya Espagne, kuri ubu ngubu akaba akina nanone mu ikipe ya FC Barcelona. Uyu nguyu Lamine Yamal ngiye kuba nakubwira byinshi ku buzima bwe utigeze umenya bitangaje cyane, ko kuba Lamine Yamal kuri ubu ngubu akina muri FC Barcelona ndetse agahamagarwa no mu kipe y'igihugu ya Espagne, atari uko yakomotse mu muryango w'abifashije cyangwa se mu muryango w'abahedwe, ahubwo Lamine Yamal hari ibindi byinshi nyuma y'umuryango we. Rero ngiye tugiye kubana mu kiganiro, nitwa The Brown, reka nguhe ikaze kugira ngo uze kumva byinshi utigeze umenya kuri Lamine Yamal. Usaba gukora subscribe ugakanda ukunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi tureba ubuzima bw'ibyamamare bigiye bitandukanye. Lamine Yamal yavutse ku itariki 13 Nyakanga 2007, bivuze ko yujuje imyaka 19 avukira muri Espagne. Lamine Yamal ntabwo yavutse mu muryango w'abantu bifashije, ahubwo Lamine Yamal akomoka mu muryango w'abakene. Akiri mutoya Lamine Yamal yakundaga gukina cyane, bityo nubwo bari abakene bamuteye inkunga mu byo yakundaga, inzozi ze bamufasha kuba abazigira impamo nubwo nabo batari bifashije. Mama wa Lamine Yamal akomoka muri Maroc, naho papa we akomoka muri Equatorial Guinea. Bityo rero Lamine yakuriye ku babyeyi babiri bafite imico igiye itandukanye, gusa bose nubwo bari batandukanye bose babaga muri Espagne ndetse bafite n'ubwenegihugu bwa Espagne. Lamine Yamal afite imyaka 7 gusa yinjiye mu kipe ya La Masia, ni ishuri ry'umupira rya FC Barcelona rizwiho kurera abakinnyi bakiri bato kandi baba ibihangaje mu mupira w'amaguru. Abatoza bakimara kubona Lamine Yamal bahise bamubonamo impano yo gukina umupira, ibizwi nko gupasanya umupira ndetse no kwirukanka ndetse no gutsinda ibitego akoresheje ukuguru kwe kw'imoso. Lamine Yamal rero bakimara kumubonamo iyi mpano bahise bamufatira icyo nakwita ko ari umwanya kumutekerezaho cyane, barangije bamutoza byimbitse, kubera ko impano ya Lamine Yamal yagiye igaragara akiri muto cyane, aho yagendaga ahangana n'abantu bakuru atagira ubwoba bwo guhangana n'abantu bakuru, ndetse atanga imipira myiza, afata ibyemezo mu kibuga, bikagenda bigaragaza ko Lamine Yamal azavamo umukinnyi. Bityo abatoza bamutozaga bose bakamushyiraho imbaraga nyinshi kugira ngo impano ye irusheho kuzamuka. Lamine Yamal avuye muri La Masia yakomeje gutera imbere mu bijyanye n'umukino we muri kariyeri ye, ku buryo mu mwaka wa 2023 akiri muto cyane, ku myaka ye ataruzuza imyaka 16, Lamine Yamal yinjiye mu kipe inkuru ya FC Barcelona. Ibyo byabaye amateka kuko yabaye umukinnyi wa mbere wari winjiye muri FC Barcelona akiri umwana, ndetse agakinira iyi kipe akayikinira neza. Nyuma y'uko Lamine ahawe amahirwe yo kwinjira muri FC Barcelona akiri umwana, akaba umwana mutoya ukiniye iyi kipe mu mateka ya FC Barcelona, yahamagawe mu kipe y'igihugu ya Espagne. Mu mukino we wa mbere Lamine Yamal yatsinze igitego agitsindira ikipe ye ya Espagne. Ikipe y'igihugu ya Espagne ahita yandikamo amateka y'uko ari we mukinnyi ukiri mutoya utsindiye ikipe ya Espagne igitego. Mu bintu azwiho Lamine Yamal azwiho kugira umuvuduko udasanzwe, gucenga neza, gutanga imipira ivamo ibitego ibizwi nka assist, gutsinda ibitego byiza, kudacika intege ndetse no kudatinya guhangana n'abakinnyi bakuru bamurusha igihagararo. Nubwo yabaye icyamamare akiri mutoya, akomeje kwicisha bugufi no gukora imyitozo cyane. Bimwe mu bintu akunda cyane ni ugukora imyitozo, kuko akora imyitozo buri munsi. Abafana benshi bakunda Lamine Yamal bemeza ko ashobora gukomeza kuba umwe mu bakinnyi bakomeye ku isi mu myaka iri imbere. Lamine Yamal isomo wakwigira ku buzima bwe: impano ni ingenzi, ariko iyo iherekejwe n'umurava, imyitozo ihoraho no kwicisha bugufi ishobora gufasha kugera ku nzozi zawe.
Lamine Yamal mu by'ukuri ntabwo aturuka mu muryango wifashije, gusa kuri ubu ngubu bitewe n'akayabo ka miliyoni ahembwa ndetse n'amafaranga ava mu kwamamaza, kubera ko iyo wamamaye unaramamaza byatumye aba umukire, bigera ku rwego rw'uko Lamine Yamal abantu benshi batangiye kuvuga ko ari umwe mu basore basesagura amafaranga menshi ayamarira mu bakobwa, ndetse akayamara akora ingendo zigiye zitandukanye mu buryo bwo kwishimisha. Gusa nubwo amakuru menshi avuga ko Lamine akunda kwishimisha mu bakobwa ndetse akaba ari naho amarira amafaranga, hari andi makuru avuga ko Lamine Yamal amara umwanya munini ari kumwe n'umuryango we, kandi ikindi akunda umuryango we kurusha ibindi byose. Papa we nk'uko twamubagiriye yitwa Moniri Saroui, afite nyina witwa Sheila Ebana, akagira murumuna we w'umuhungu witwa Kenny Yamal. Dore ngibyo ibyo twari twaguteguriye kuri Lamine Yamal. Twabanye nitwa The Brown, tuzongere dusubire nawe utaha, uzongere ugaruke kandi ukore subscribe.